YouTube scena na Balkanu se tokom više od 10 godina postojanja dosta promenila. Mislim, ranije kada bi se vratili iz škole, prvo što bi svi mi uradili jeste da bi upalili YouTube i pogledali nekog od naših omiljenih kreatora. Iako mogu da nabrajam YouTubere do sutra, sve se uglavnom svodi na jedan duo. Muđe i Serbian se od većine danas smatraju za heroje detinjstava i kao osobe koje su nam svakodnevno ulepšavale dan. A ja ću vam danas objasniti kako su se popeli na vrh scene, a onda kako su propali. Muđe je zajedno sa ocem postao popularan prvenstveno zbog zasmejavanja publike kroz raznolike avanture u svetu GTA Online-a. Koja si uzeo te 20? A sa druge strane, Serbian je svaki dan impresionirao gledaoce svojim novim pobedama u raznim Minecraft mini igrama. Čuti? 100% je tu negde. Pokemon. Vidi koliko Pokemona, bre. Da li primećujete šemu? Danas jedva dobivaju ikakve preglede i uploadaju mnogo ređe ili uopšte ni ne uploadaju. A šta se tu tačno desilo? Pre nego što dobijete konkretan odgovor, želeo bih samo da vas zamolim da pritisnete to subscribe dugme, zato što se baš brzo bližimo toj hiljadarki, tako da znate da je svaka pomoć dobrodošla. Kako bi shvatili šta se tačno desilo, prvo moramo da vidimo kako i još bitnije zašto su Muđe i Serbian počeli sa radom na platformi. Za početak, znamo da su oba kreatora bila u izuzetno problematičnim finansijskim situacijama, tako da bi logična asocijacija bila da su počeli da snimaju kako bi zaradili više novca, međutim to tako ne funkcioniše. Njihovi videi su veoma prosti. Započeli bi video kratkim i danas ikoničnim uvodima i onda bi sledilo 15 do 20 minuta neprestanog gameplaya plus redovno zasmejavanje fanova ludim ponašanjem. Ljudi, vidi, nisam uzeo Nikola koja treba! Iako je kod današnje publike raspon pažnje previše mali kako bi pogledali jedan ovakav video, u ovo vreme publici je bilo dovoljno samo da pogleda kako neko igra igricu bez ikakve neverovatne količine edita koju danas viđamo. Vidite, i Muđe i Serbian su više puta rekli da su počeli da snimaju samo zato što su voljeli da komentarišu igrice, a ne zato što su želeli da zarade novac radeći to. Sada kada znamo zašto su počeli i koja im je bila motivacija, možemo da vidimo gde je sve krenulo nizbrdo. Vreme je prolazilo, ali i Serbian i Muđe su nastavili da snimaju sličan sadržaj. Iako se kvalitet produkcije drastično poboljšao, oni su ostali isti. Ovo mi pobegao točak. Meni pobegli Pokemoni, njemu pobegao točak. Modernih youtubera koji su promenili scenu zauvek ima puno, možda čak i više nego OG youtubera, ali među svim ovim imenima najviše su se istakli Baka Prase i Dex Rock. Evo ga Dejan Kamen. Ako uporedimo velikane prošlosti i sadašnjosti, uviđamo ogromnu razliku. Vrlo brzo i ovi novi youtuberi su počeli da gledaju na YouTube kanale kao biznise, prodavajući merch i slične proizvode, kao i ulagati mnogo više kako bi poboljšali sadržaj na ličnim kanalima. Ali sve se to promenilo kada je i kod nas počela da se širi takozvana beastifikacija videa na YouTube-u. To bi značilo da svaki youtuber u nekom delu uzima neki trik od MrBeasta, kao što su brzi tempo, titlovi ili ekstreman overedit koji savršeno odgovara današnjoj publici koja odrasta gledajući sadržaj na TikToku, Reelsu i Twitteru, gde je dotok informacija neprestan i čak i mala pauza između rečenica je dovoljna kako bi ceo video današnjoj publici postao kompletno dosadan. Ali i pored toga, uvidevši potencijal od YouTube-a kao biznisa, pored običnih majici, kreatori su počeli da prave i sopstvene šovove kao i fast food restorane i slatkiše, što bi samo dodatno povećavalo njihovu popularnost. Međutim, dok se sve to dešavalo, Muđe i Serbian su nastavili da snimaju isti sadržaj kao što i uvek jesu, a pošto se publika dosta menjala, vremenom se pažnja posvećena ovakvom sadržaju prosto smanjila. A ako želite da vidite nekog relativno novog youtubera koji pokušava da se probije, preporučujem vam ovaj video, zato što sam ovde igrao na Minecraft serveru na kojem igra Zobra.